Acara ini disponsori oleh Pemirsa Neraca Perdagangan Indonesia ketureksain surplus 4,3 miliar dolar Amerika Serikat ring bulan Juli warse kalih tali kalih likur sepisanan mungguh dados surplus kaping pitung likur selami mekatah bulan dawek Mei warse kalih tali kalih dase. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Setianto ring tengahing acara konferensi pers ring Jakarta, kaketus saking kantor berita antara, surplus Juli puniki kepanggih saking nilai ekspor kantos selai 0,57 miliar dolar Amerika Serikat, sahering impor selikur 1 miliar dolar Amerika Serikat. Surplus neraca perdagangan Indonesia kauningin ring bulan Juli akeh kasokong oleh surplus komoditas non-migas. Perdagangan non-migas Indonesia kauningin surplus 7,3 miliar dolar Amerika Serikat. Mungguh ring bulan Juli war sekali tali kali likur untuk komoditas utama penyumbang surplus inggih punika raos saking bahan bakar mineral, lemak saha minyak hewan nabati, biji, kerak, miwah abu logam. Asa punika taler ring pangelimbakan perdagangan migas RI, taler kauningin defisit 3, miliar dolar Amerika Serikat untuk gala sanepateh inggian komoditas utama penyumbang defisit luire minyak mentah saha hasil minyak. Ring kawentenan perdagangan Indonesia puniki kauningin surplus ring mekatah negara pinih akeh raos saking Amerika Serikat, India, saha Filipina. Perdagangan sareng Amerika Serikat katureksain surplus siki 0,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk komoditas utamanya lemak saha minyak hewan nabati, pakaian, turmaning aksesoris, mesin perlengkapan elektrik, miwah sedaging nyane. Selanturnya surplus perdagangan sareng India kauningin siki 0,6 miliar dolar Amerika Serikat untuk komoditas penyumbang surplus inggih punika bahan bakar mineral, lemak, miwah minyak hewan nabati, biji logam, kerak, saha abu. Raris indik perdagangan RI sareng Filipina kauningin surplus siki 0,1 miliar dolar Amerika Serikat untuk komoditas utama penyumbang surplus raus saking bahan bakar mineral, kendaraan tur daging nyane, miwah wenten lemak saha minyak hewan nabati. Nanging perdagangan Indonesia taler kauningin defisit sareng mekatah negara sekadi Tiongkok, Australia, miwah Thailand. Bali Post nguningayang.